O te fifio whalama vatala patu pa ima le marutele sa tātu do la papenana mai mo mai alo mai o se whapoponga le nei o tātu telefonu. Mai le tautua ma le unanga nei a lau Samoa Entertainment TV. Ua whaailoa whaalawa i tele mai le minista o ngā ruenga ma whila wa inga i lungo le tele le LTA. Le sunga olo fiti a fuava ai ngā ruenga sa whaatino nta ngā ruenga le vaya so talwai. Na a fiai sa vai iti munga malolonga ai o tā whenga. I le whaaitu i whaasale le angai pe o sapali i malano. Sao noa olo, sa ia i tūlanga la matia o le aufai ngā ruenga le whaatinongo ngā ruenga i le nā taimi. Ina ia vave o na tue maua wheo inga. O le wila ai o le swawai vaenga o le motu i sa la whai. O tūlanga masani lava wa fianga whaapea whaanatura e pe on whailoa le minsta. Sa ta ape vave atu lava le aufai ngā ruenga i mata i tū. I tū o whaaleanga ina. Ai o le saonga le mua o le awala, ma le whainga e mawhai ai o na whewa i taimi o le malingi o timu. Ma ta watu i lunga o le Facebook ala mta ngā ruenga i vaenga o le motu, e ta tau na whaai tete iai tau mamao mo le saonga le mu. I le whaamtalanga whaalawa i tele le fionga olo o ia ta uai, o le taimi lava na maui ai le vai ta ape lo le au whai ngā ruenga. Whai mo li le EPC o pulenga o le suawai ma le au whai awala le LTA. Wha mau a fianga, ai o le tue wha le leia. Ma amatai lava ngā ruenga e pe o le tue so o atu o ainga i vai mama ai o le wila. O le teimi fole nāna amatai ma le LTA e whau o wala le tu mau. E whewa iai mo le tue whausia o wala te tele na motu sia i se taimi. Mo li mau olo i tā ane le tolu li vavea o le stofi o le vaya stolwai. Wha ato a mānawa le au whai ngā ruenga sa tau mawhai tue wha foisia mana o ngatala whiangai i a inga nā whaina. Ma o atu i tai au les fraile soivo yuni lu o lua tolu. Wa tele ina maua le vai mama a ainga ai o le wila ma awala le tu mau. Sa la malanga atu foi ma le ofisa silo le LTA e mulmulta ia ngā ruenga na tali vave atu ai. Ale amata i lona wha ata atia fuafuanga mo le toe wha leia. Sa nol minsta ia o lo taimi wha apea o mawhatianga o ainga na afia ai o se wha apapolenga foi o lato ainga ia tunu o mau. E tā ua ai fo i le ngā ruenga le au wha asalalau. Ina ia mawhai ona wha alau loa ala e pui pui ai so i fua manuia. Saunga le mū manofuanga e mawaif so so animo ai ngā awhia. Ai o wha mtalanga moni ma le sao, mo le sila fio tangata lau tele. Ma ia wha aftai ai le ngā ruenga al pulenga flawa inga le LTA ngā ruenga tele. Ai mai so lau whai ngā ruenga la tau tali vave atu. I taimi o pōpua ngā e pe o na iai le vai aso tolwai. I diso tatu talo whapenana tuina mai nei ia le whina ngalo le fionga tanga loa whawhawina soa. O le Presidente o Lakapiliki a Samoa, lona whamawai alo ia mai le mai lona tofinga Presidente i le mai ai o le whanatanga AGM o le whapenana longa nei. O le whanatanga o le whapenana so ina i tusi o tusai ma tala whamawau o tupe mawaenga uma e pe o na iai fuafuanga ale Lakapiliki a Samoa. Sau no le fionga tanga loa o lo mo lunga lona tali tonunga e tele mananoa e tamali e mawhai o na tawawina le tofinga o le Presidente. O le whionga tanga loa whawhawina sua sa whapena na ia tawawina mai i le tofinga le nea Presidente la Kupiliki a Samoa mo o se fulma le ruta sanga o lana tautua pona na aonanga. E tele nisa matatia sa whapena na au sia i lana whionga. Au tula i mai ma bebea ma Presidente la Kupiliki a Samoa e au fia i le matatia le ulu ai temi o whapena na sawa toele o la Kupiliki a Samoa i le suenga sampine pe na ile tamusanga lipo la langi la Kupiliki na se mawai atu nei. O le si tūlanga matatia lo whapena na whamawina talu o na tula i mai le whionga tangaloa i le tofinga Presidente la Kupiliki a Samoa o le tse e mai leo le la Kupiliki a Samoa le tūlanga wha mai le tūlanga fitu sa whapena na wha tūlanga mai. Le whionga tangaloa whawhawina sua o se tasi sa whapena o na ia whaawahina pe whaatuina le kompani o whaingoina o le sua association po o le kompani su etu sisi e pe ona iai fo ito mai maanga waa wha su etu si o le whionga tangaloa. I diso matatia, pa talaanga o le soifua le whionga tangaloa, tu sanga tasi le whipasalau i pas fulu ma le tasi, na whiwhiri ai le whionga tangaloa whawhawina sua na te kapitanina leo la Kupiliki a Samoa i le nāwai tau. Lua whemare lima sa whapenana whiwhiri ai a vea ma Presidente o Kalaputaalo a manisi sangati Yusefo. Mai le nā taimi le mai ai o le whiwhiri a vea ma Presidente o le Kalaputaalo manisi
le na filfilia mai ai loa e veo se presidente la kapiliki Samoa se yo o mai le temne nei o le vai ai la fo na tanga fa le to sanga fa ma wina ile so ino tusi o le la kapiliki Samoa ma tu ina tu alo ia i loa na fa ma vai ma ile temne nei ele o fa yo na fa ilo mai le fi ma tanga loa ma fu anga o la na fa ma vai ma Samoa oi le to le ba yaso le nei la famo mo tu ina lo ia mai ai le ba asa ba pena na fai malo famo ai le malo ia pani mo le matanga le ngo le leo ta u se pepo famo talanga tu sa mo le lua ba yaso ta lu ona ta lu le fa le nei i tu tono Samoa na wina mai le nei ba ai lunga o se fai nga malanga se ba a la olo le na fa pena ona tu ina mai ba nga ss ma lo nga lu e nei lan to e le to mai mal poto fa to mai le malo ya pani mo le fa pi ina ma le po le tu fa si o ba nga le nei ba i se fa mo mo e tu sai mo reporting to ina mai le nei ba ai tu sa lona sao sao e tu to lu su mal to le to fu mai la i le tala fa tai le i le tau langa mai ma fa yo na nga i tu e le lu aso ona to e fo ya nei le tu to no le wafu wa fa i lo e le fionga le fau Harry Schuster o le minister o le matanga duenga o aseta uma po meto tino uma le matanga duenga o leo e au fie baba ane o lo fa pe na ona iai le pokalame o lo insuina e tolu biliona Samoa le tawa fa ia to le neiva asa fa pe na no fai malo fa mai malo ya pani e tu salo na umi male lua sala mita mai to as full man fa la fa yo le au ba ale fa yo na fa au ba ina wa lua masina talo na tofia le pulenga o tulisi e Samoa le kampania le Travel Focus i Hong Kong e na te maketi ma whaalau loa Samoa mō tangata fia tā whao mai ai i Hong Kong, mai Macau, ma Saina ai amata loa ana malanga tu sao. Whato a lua ana malanga tu ngi pau tu sao. Ai toi tau fia ai suia i malanga whaatulanga ina e maua awanoa i ai le tele o tulisi na ilo le tu ngi pau. O le kampania fo ilea le Travel Focus na whapa anga ma le Samoa Airways i nai tau sanga wutua nai. Ma wanganu noe wawala tai nei ma ofisa mlanga i taulanga SS i tutono le tunu o Saina. E una iai tā whaonga mai i Samoa. Ma o fuantu iai le malanga sa oloto mai le ainio lato visa i Samoa. O tangata mai Hong Kong, ma le mainland o Saina. I le lipote le TTG Asia o talanoa le minister tu lisito e sulu Cedric Schuster. I le a apa atua leo Samoa le maketi o tu lisi Saina. Ina ua tatala ai ona tua oi whaavao malo. Maele o tele ni tulisi la tau te loa Samoa wafuai, le whapaanga ma le Travel Focus ona le tele, o lana ia fo i maketi, ai a maua au malanga mai Saina, o le afsosoa ni tele fo il tamau a inga o Samoa e ese mai, ia New Zealand ma Australia leo lo tele mai ei tulisi ilo tātua tunu. O ta ua fo ele sungalu man vai Albert Marina i lungo le lipoti, o le ampasa o Samoa i Saina, e tele atunu o le laulangi o lo o lātou tuli mata ia umal maketi le a tulisi mai Saina. Na ia ta ua tulisi Saina iai lava mata anga whaapitoa e fia lātou iai. E ui ina iai so o tanga o Saina ma Samoa mai tausanga umawai. Ai fia wa ai lava awa o se atunu o e fau le whaalongo a le tulisi. E le iyo o mua mai. I wha maunga o tulisi le atunu o le numerasi i ta ilava na iai i le luafes fuluwalu. O le selau valu sifuruafe e na o le iwa afe o nā tangata na malanga mai Asia. O le fuafuanga lea mo waalele tu sa o mai Saina mo le masina o me lua o lua tolu. O le fuafuanga lea mo waalele tu sa o mai Saina. I le masina o me lua o lua tolu i lunga o lea lipoti. Le lava na taunu. Le haina ni ea. O whailo mai nei i se pepo whamatalanga mai le kampania le Travel Focus i le atosa o penantu whatsia i a whainga malanga tu sao o te risi mai le malo Saina. Le lema whai leo na whaatau wina o nisi o whainga malanga i lua sa fuafua pe ua mai ona tongi pau e malanga maa sia e tu risi le malo Samoa.
na whailom whamaunia e mai e se tātou mōle mau whatutuaina o se Minister Campinenta lea tūlanga sa nore mōle mau o leo tau le maina le whainga malo le pepa o se whamtalanga lo whapenaltu na mai le nganga whaafetai ma le nganga fia o le kompani le nei o le travel focus i le whainga malo ma tangata anu o Samoa i tu sai male mau lunga le tūlanga nau o iai le tali ngā malo a o a whea tangata saina po turisi le malo o Samoa. O nei malanga sa whapenana whamawina na whaamani e ina ai le o whai pisnisi le ngata o le whale tali malo i la tau e i le tomai i whale ainga le ngata o pisnisi la haiti po o loa ngausi me tau lima e whape foi le mamalo lau whai pasi i la tau sa whapenana whea avea ia turisi na malanga mta whao mai le malo saina. Ta ua se pepo whamtalanga o nao tūlanga tūla whono wa le savili e na o le lua whainga malanga tu sa o i mawhai o na whaatanga ina i tona lusa ma le walu aso o le mafu anga tonu lea. O le mawhai e o na whaatau mawina nisi o malanga tongi pau se lua sa wha moe moe e malanga maas whea fo i Samoa e torisi mai saina. Ta ua se pepo whamtalanga o le masina o Setema leo fofua e mawhai o na toi wha o wina nei malanga tu sa o mai saina i le mai ai o na whaamleina vaenga uma o ia inga wha le tula whono o wa le sapili. O le whai unga le paiaso na se mawai atu neina tu ua ai e lua se lau walu sifulo la whai o turisi mai le mano saina lo tātou tunuu. I la tau sa wapenao na malanga ma whea so se vaenga lo tātou tunuu. Le sa wapenao na whaamawina le sa saa le tama o inga ma tulanga tau tupe i le tele o la whai pisidisi o tono Samoa. Le mōmule le nganga whaapatai i le pulenga o turisi, Samoa Tourism Authority, ai le ngata fo i leo se company tu maonti o whaingoina o le Royal Samoan Tours, i la tosa ngā lua matu whaatsia le nei, whai ngā malanga ma le nei whaingoingoinga, le na mawhoe o nā whea i turisi, lo tātou tuno. Lau Samoa Entertainment TV, mas whaopoponga i le aso a tae au i alo fo le tua, ai whasai koe.